Lho, piye Mas? Bangsane apa iki? Baik lho Mas, partisi. Kok putih kaya wedon ngene? Lho mendinge pol warna-warni lho delok to. Beh, Yo. Lho, biyo. Jos iki? jose pol rene jajale. Ki apa ki? Oh, enggak ada hiasan. Lemari ini tuh gak ada hiasan, gak ada lemari, apa? Boneka, piala ya kena tuh. Oh, jos iki? Iya. Heeh. Terus iki wis enek lacine, iya toh? Heeh. Yo. Lacine enek 5. Jos Ini enek TV-ne 32-in. Oh, iya. Ini gua ada boneka, piala, mening, Beh. iya toh? Heeh. Ya gede ukuran piro ki, Mas? Iki ukurannya 2 meter. Kali? iya toh? Kali 2 meter. Wah, gede berarti. Iya. Beh. Regane 5 juta, pembayaran COD, gratis ongkir Jawa Tengah, Jawa Timur. Jogja Madura, melok gratis pisan. Beh, penak men to, Mas? Enak pol, pokoknya nek pesen gini pas Agus toh, Ya. terus gratis ongkir, pembayaran COD, ya toh, terus Hah? pokoknya Jawa Timur, Jawa Tengah, panggah gratis. Sik to. Piye? Iki lho coba genah gratis ongkir iki jan Lah, wong aku. piye to? Lah pesene iki lho piye ben genah-genahno pisan. Pemesanan, ya toh, Hah? ada nomor di bawah bio profil, ya Hah? toh, langsung telepon kring, Mas Agus butuh partisi, sing warna putih, sing warna-warni gitu loh. Bebas pilih motif ya? Bebas, pokoknya bebas, arep milih warna apa bebas. Rego piro, Mas? 5 juta. Oke. Barangnya. Lho, Lur, partisi penyengkat ruangan nggih. Harga 5 juta, Lur. Jan istimewa pol iki. Ah, jos.